John chapter 1. Baberta saudaro mali kelobalangi daro mali arebano lobalangi kelobalangi so iya baberta kenya berta hadiah fefu sabalele sisu si tengah kenia berta kenia sowa auri bahaga baniha adre humaga haga adre basu gemi gemi balai halaya so gemi gemi soni hani fatengin lo balangi yohani dunia dazi mamadu aena ifadu aga anda dozi mamati kenia tengaya ya haga adre hababa madu haga adre hababa madu haga adre mesai baguli dan haga anda suhagai ni hafefu no soya baguli dan bakanya bertahadi hafefu lama tobat ni haguli dan no kenia bazi mai abal lafona ya kera bahawa atau zamona haya ya kera ite heto baliono walangi ira khazamati badai niara tenga moroi bandro tumbuh ira batenga wa edona nasiniha tenga bawa edona ramatua morelo balangi tubuh ira bano to bali asin hadarong mali andre soya keda anehe gala keminia ulala keminono si hasambwa kenama aoi sofae badad badu ifadu aya yohane muawya imane ya dauni wa agu fanaguzi sofuri gudania meno ofengaya moroi khagu meno ofengaya moroi khagu meno mane ma ita fefu fa ebada de sila aitu moroi bazino ai sokhania sama ema oroi samoze ke Yesu bertaba ebada dewa aduhu leira ila loba lagi diha da ezanu tunakha da ono adresi hasambua si soba gahe tanama bada maduhu yohane mela fatenge gerelevi yehuda wano fukhania haniha rauga bai o baka tenga keriso adran rao fukhania bahagia elat rauga bai mane tenga lamane ya uga sama ele ada imane tenga lamane khanya bahani hada uga namawa khazama tenge ya aga hadia niwa bakau adra imaneli ziobadana simate trao mi fa dayalala soaya simane niwa Yesus sama ele mi fa dayalala
ele sinenge warizayo sinenge are bala sofu khania lamane khania bahana maya gani danara ugana tenga keriso Elia sama Elia Yohane imane samaya ga idanara no so khemizila mihila si sofuri guno aba rao khania utoto ababa vadaga henia betanya daya fo yoridano vada mamaya gani dana yohane ay Father, ila Yesus imanghania ba imane Hizano no biri-biri ada sange heta horana sigulidana dani wa gufurigu sodanya ni hasino fenagu ofana ya moroi khegu bala aboto bad degu iya baena ormo ya badano gizara ele muidra mamaga idana bamadu Yohane mane no ila gehe hasimai tomorai ba zorugo no ila gehe hasimai tomorai ba zorugo hula marfadi ya ba ahono ya khania bala aboto badadagu basama tengeya bamaya gaidana zango makhagu ni ilas maito ehe haba auno khania da zamaya ga ehe hani amuni aniha ni ilas maito ehe haba auno khania da zamaya ga ehe hani amuni aniha no ila iya ufaduhu onolo balagida bahasa rabongi sozui Yohane abani fahanya darua ba inehe ge Yesus anera ba imane hizano no biri-biri kelowang lagi la rongoni wa eniani faha enia sidarua ba ibali ya furi Yesu ifagi ba imane khera hadiani aluimi balamene rabi sama hagelwa hania hezona ya omorabi imane khara mi fagi maira la fagi hanya balaya gekhanya si maha anda solam bezi eva Samusagandrea talifu sizimoni fetero zamudrongo ke Yohane ke zolo Yesu ofenafaluka ke dalifu senya simoni ba imane khania no masenda mesiada ni bayani
Bai o heka Yesu Bai ne hege ya Yesu imane Simoni dauga no Yohane Labete makefa Fete roge lahania Bama hemolu Bama fana Yesu Enna isawa Galilea Ba falu kaya wilifo Ba imane kanya Yesu Ora o Vamban vambai tisai da wilifo ande banu ande fetero Falu kakhanata na eli wilifo imane No masadra Ni suramo zezura gorisa zama elea No masadra Ni suramo zezura gorisa zama elea Yesu ono Yosefo Benua Nazareta Imane kanya natana elisozi sakhisi otara Nazareta Imane kanya Filippo ai faigi Ila natana eli anda si mai kanya Yesu ba imane kanya Gizazi ruhurano gizara eli Sila falimo sabadada Imane kana natana eli Hemoroy landrao Ite malinya Yesu Melani kau ni bili foya Gemeso bambara marafala Uila Imane kanya natana eli Herabi onolo walangi Rabi raugerazo drono gizara eli Itema Yesu imane kanya Meno owa ekau no uila emamati Dauga sodania Nilau sebuah Moroyanda ba imane nakanya Sinduhuni wa egu kami Mi iladania teboka Banu wasiyawa ba mangarami yawa Bamito malaika lo balangi kenononiha Terima kasih.